Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero dukubitire mu gihugu cy'u Burundi turebe ngo bihagaze bite. Ibintu byamaze kugenda bihinduka umunota ku munota isaha ku isaha. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza n'aya masaha umubajije ntago yagusobanura mu by'ukuri kucyo atekereza kubijyanye n'umwaka utaha, by'umwihariko ku matora akomeye cyane agomba guhuza ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ndetse n'izindi parti politique hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero aravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye tayari ishyaka ryamaze kumutera akagere k'inyuma, byamaze kugenda bimenyekana ijana ku ijana yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye atazongera kwiyamamaza nka kandida perezida, by'umwihariko kuko ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD ryamaze kugenda risa naho rimukurira agahuru ku nzira. Turaza kugenda tumenya ibyo ari byo, tuze gukubitira ku kijyanye n'ingabo z'u Burundi nanone zikomeje gutesekera hariya mu mashyamba y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza igisirikare cy'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa baho bahanganye bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Turaza kubabwira ibyo ari byo. Ese izi ngabo z'u Burundi benshi baribaza bati akazoza kazo nakahe, mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyo gikomeje kurangwamo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko bidatanga icyizere habe na gatoya. Perezida Evariste Ndayishimiye rero mu byo yagirizwa cyangwa se mu byo ashinjwa harimo no kuba mu by'ukuri iki gisirikare cy'u Burundi yaramaze kugenda acyonona. Ese yacyononye ate? Mu makuru turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo. Ukugumuka gukomeye cyane umugabo bita Premier Niyongabo, ntabwo twari duherutse kubabwira amakuru yiwe. Uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, biravugwa yuko yakomeje kugenda mu by'ukuri azoweyana bikomeye cyane na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Barapfiki hari amahitamo akomeye cyane. Mu minsi yashize ngira ngo twabagejeho amakuru avuga yuko Redi Tabara ngo yaba iri hariya mu kibaya cya Ruzizi, ndetse ikaba iri no mu myiteguro ikomeye cyane kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone uwo bita Premier Niyongabo agahabwa amabwiriza akomeye cyane n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ugasanga ibyo abwiwe si byo akora. Nk'ubu ngubu yahawe amabwiriza yuko agomba gukambika cyangwa se gusetinga ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi hariya mu kibaya cya Ruzizi, ariko inyeshyamba za M23 zahunze umujyi wa Uvira zikagaruka no mu bice bya Sanje, Ruvunge ndetse na za Kamanyora. Biravuga yuko ibirindiro bahashinze ni ibirindiro bifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kuba bakadivansinga bakajya gukuramo umujyi wa Uvira mu gihe itegeko ryaba ritanzwe. Aha rero bikavuga yuko hari amategeko ari guturuka i Bujumbura, hakaba n'amategeko ari guturuka mu bice inyeshyamba za M23 zafashe, by'umwihariko nk'umujyi wa Goma. Komandema zikozwe na General Sultani Makenga ndetse n'abandi bayobozi bakuru ba M23 mu bya gisirikare. Hagakubitiraho rero Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umujenerali widekarara yuko ari umujenerali mu by'ukuri usanzwe amenyereye iby'intambara. Byakubita rero ku kijyanye no kuba hari amabwiriza akomeye cyane ari guturuka i Bujumbura, ari guhabwa uyu Premier Niyongabo kugira ngo arongore ingabo zijya gushinga ibirindiro hariya mu kibaya cya Ruzizi. Uyu mugabo Premier Niyongabo akavuga ati ntago ndo kwiteranya, nta nubwo ndo kuyobora abana b'Abarundi ngo bajye gushira ku butaka bwa Kongo kubwo gutegura nabi igitero cyangwa se kubwo gutegura nabi urugamba. Ibyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye we mu mbonize akumva yuko yakohereza abo basirikare direct without any confusion. Noneho uyu Premier Niyongabo we agashaka kuvuga ati oya, reka tubanze twige ikibuga tumenye ngo abasirikare bacu tubohereje hehe mbere yuko bajya gushirira hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Icyo rero mu by'ukuri ni kimwe mu byahise biteza impagarara ndetse n'intugunda hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu mugabo Premier Niyongabo. Mu by'ukuri benshi bavuga yuko ari umugabo utavugirwamo, ndetse n'ubusanzwe n'amategeko ahabwa na Perezida Evariste Ndayishimiye iyo abona yuko mu by'ukuri byaba ari ugushyira ubuzima bw'abasirikare mu kaga ntago ajya bikozwa, we akora ibye. Ubwo rero uyu Premier Niyongabo na Perezida Evariste Ndayishimiye, iyo ni indi ntambara ikomeye cyane yongeye kuvuka. Ariko nanone n'abasirikare nabo bagumutse banze kongera kujya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Hari abagabo barimo Brigadier General, uyu nguyu ni Brigadier General ni Zenobe. Uyu mugabo mu by'ukuri ni umugabo ufite ubunararibonye mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko ari uhagarariye ni umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, ndetse ni nawe wahawe inshingano
zo kuyobora abasirikare bose bajya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ubu biri kuvugwa yuko ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye arimo arakorana nawe ndetse akagira n'ibyo yamubwira mu mabwiriza agenga urugamba by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abadede rero, reka tugaruke ku ngingo y'abadede. Ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, benshi baravuga bati iri shyaka ntago twongera kuriha amahirwe, nta nubwo twongera kuryemerera yuko rituyobora. Niba CNDD FDD itaratwononeye igihugu yarasibye, niba CNDD FDD tutarayihaye amahirwe ngo yerekane ibyizi isavinga abaturage yarasibye. Ubu rero bamwe mu bakadire bakuru by'umwihariko muri iri shyaka Perezida Evariste Ndayishimiye barakubitira agatoki ku kandi bavuga yuko yatukishije ishyaka ryabo, mu gihe abakadire b'ishyaka batuka Perezida Neva, ariko Neva nawe abaturage bagamuvumira ku gahera bakanavuma n'iryo shyaka muri rusange. Benshi bakavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yatumye mu by'ukuri icyizere abaturage bagiraga iri shyaka ari ku butegetsi byose biyoyoka, ndetse anagaruka ku kijyanye no kuba ngo yaba agishaka kuba agifite inyota yo kuyobora ariko mu by'ukuri atabishoboye. Ibyo ngibyo rero ni ibituma mu by'ukuri hari benshi bagaragaza yuko iri shyaka ritagakwiye kuba rikiyobora abarundi bose muri rusange. Urumva uko byagenda kose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuza kumuhindukana agashiduka, ibintu byamuzambanye, nta rugarurira gifite, abarundi atakivuga ngo bumve, ahubwo agashiduka amashyaka hara mu gihugu cy'u Burundi arimo Iporona, arimo ishyaka rya Gatorwasa, mu by'ukuri ariyo mashyaka yongeye kugira icyizere cyangwa se kugirirwa icyizere n'abaturage b'abarundi. Ariko ibi ngibi n'ubundi bihita bibyara amahari akomeye cyane, nk'umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ni umugabo mu by'ukuri utumva doctrine za Neva habe na gatoya rwose, nicyo kintu atajya yumva, ntajya byumva, nta nubwo ashaka yuko Perezida Neva yongera kwiyamamaza. Nyuma yo gutahura umugambi ukomeye cyane yuko hakurya y'ishyamba ry'ikibira, ubwo ka turebe ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Gisegeti arashaka guhindura itegeko nshinga, by'umwihariko agahindura zimwe mu ngingo zirimo n'ingingo zijyanye n'ikiringo cya Perezida wa Repubulika, cyangwa se n'ingingo zijyanye no gusimburana ku butegetsi ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Agahindura iyi ngingo ku buryo yagira ububasha bwo kongera kwiyamamaza muri iri shyaka rya UPDS, by'umwihariko mu myaka izaza iri imbere mu matora ateganyijwe, akaba akiri competent kuba yakiyamamaza kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba rero no mu gihugu cy'u Burundi nawe avuga ati Perezida Neva ngize amahirwe akaba yatsinda amatora akongera kwiyamamaza agatsinda, n'ubundi urugamba twarukomeza. Ariko Perezida Gisegeti afite ubwoba bw'uko mu gihe Perezida Neva atatorwa n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD, nawe agahuru k'intuza kazaba kahiye, nawe arebye nabi ibintu bishobora kuzamugumukana, ibintu bikaba byamuhindukana mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero ni akaga gakomeje kugenda kagwa, ni ishyano benshi bakomeje kwibaza aho riri buza kugarurirwa, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we akigaragaza yuko abaturage bakimukeneye ndetse agomba gukora ibishoboka byose akabasavinga cyangwa se akabayobora. Ariko nanone hakurya naho abadede bakavuga bati nyamuneka ntago tugukeneye anymore, we don't need you anymore. Ntago dukeneye kongera kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akavuga yuko ibi byahise biha umwanya uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agatangira kwigwizaho imitungo. Hari n'amakuru avuga yuko hari hoteli ikomeye cyane amaze kuzuza mu mujyi wa Bujumbura, amaze kugiraho kontrole kubw'ubwoba bw'uko mu gihe iri shyaka ritazongera kumutora nka kandida perezida wo kubaserukira, n'ubundi azaba afite uko ariho, ku buryo yanicara akarebera uburyo igihugu kirongorwa nk'umuturage nk'uko abandi babicaye, kuko ntiyaba kigarutse mu gisirikare, nta n'urwego na rumwe rwa leta yagarurwamo, kubera yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ni umuntu ukomeje kugenda atakarizwa icyizere. Noneho aho Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe inshingano zo kuyobora AU cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe, noneho ibintu byongeye biba vumbi na jasho. Ubu biravuga yuko amaze gutakaza
yamaze gutakaza mu by'ukuri popularite mu gihugu imbere, nubwo bose abaturage b'abarundi bamwe na bamwe batazi ngo hayoborwa hate cyangwa se igihugu kiyoborwa gite, bo bikomanga ku gatuza ati perezida Neva ngo yabaye umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri incabwenge barimo abagabo nka ba Gabriel Rufyiri, abagabo ba Faustin Ndikumana, aba ni abagabo mu by'ukuri bagaragaza yuko batazakomeza kurebera politike y'igihugu cy'u Burundi igenda ipfa cyangwa se igenda ihindura byinshi, nyamara nta kintu na kimwe aba bagabo bahinduraho nk'incabwenge kugira ngo mu by'ukuri iki gihugu babe bagiha umurongo muzima. Perezida Evariste Ndayishimiye we ni wo kwizeza abaturage ati tutegereje kuzareba mu by'ukuri muri viziyo 2063 igihugu cy'u Burundi kizaba cyarateye imbere, ariko abatabyumva bo baravuga bati vuga uvuye aha kuko mu bazatugezayo we ntabwo tukubona. Reka dusoreze hano rero amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, tubabwire ko amakuru yacu ari akagaruka, ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukanire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye.